Ano ito kababot? Mata kasi P1 pick boxing mo. Oh, iwan pa nga lalay sin. Awan pa biyang ini ka film borsing namar ba. Kabas pa dokter talong ta kan ni artis long habang ipe ini film long iya musim kan, dan iya cumut kan. Kumto namar ba kiki de direktor ibaladi profesional kan, naduk korkom ak. Dan naduk korkom ring tolong ta kan ni dengan pekin. Iyo cumut kan habang ipe ini film borsing. Kumto telong i penuan cumut hala dia kan. Risa pa tayo kung Iwan pa naman. Yawan lain mga Lain mo iwan awat. dan si parang yawan. Tinggal tawan tambah ini siapa dulu kisah nu tu wan pa film tak kifon ni apa lanong in lanu pila da wan pa ni mo ngalada wan pa te bang long ngawan am sim ngi kiken te long wan kan Penbun parlok ban yawan pa pahe te lalai long kubong ta kan long sejong ngong te la dabas ke film long setena tu wan yang lamu iki perlu ta kan ate klabas pa ka film an laksan lang mo yung aktor. Tetap Labas an Huwag naman yung akong kini. Hindi kita ikli. ani terang haban belum ko abala fa in love yak tak apa lagi tang bakwa sudah namar ba tang kegerteng kikiru lasu turu pahimo mar nong Islam shoyi ban yo taray. namar hanya po mikalaya mas nong kiki kibiru kila kende ba Lakan dia ban. kimpar i ki film tang bolong kila da pulia da story chong kiki kolong kumno ama sisen belum inak production kiki kemud kiki la puk rasa biju ba bro Kalahit ben. Labas ben. Na kamtam kijing ruai. Kamtam i actress mah i Wanri kilo de profesional legend lamnong legend na ki legend acting jong i ka baro ay mah katalan baidan telong favorite actress jong akin kasi. Ika ba kuha ban ong yung pa ban di ba film. Lumagan ne sa tang arsan trik ntar poetrik deh sa tang sausni kan ne. Ilong takin. Kay mo pe yo pisanot hadien yo mo piong ni ampat yo i mar pi belawan pa dala dia bela i taki khmat jong na jong ma bat ki parlok jong ar ki ong ni ba ka best te bro ska tu ampat juan pe kat nu kala ni ang ni ru te mentas ni ko plat por khanang ba ya kan ni ngapu ni pa he i ru mo bagi ni man pe ni ka film tam nomor ba ki ong ba ka best te ngako aban sakhi hi dala ki jong ki khman ban pe ni ka film te mentang ala i hawat ka best sha ni don ni ojing mut shibu ne na ka film ngamla on batai detail se pi ke banga nga yo ojing mut ngamla ban batai ya ki wei te da pi hi dala ki jong ki khmat man sakhi hi ni ka film menta sa saus ni pidang don por te ki don la ka jong ka timing mo pila ki don ki bahab le dala ki don ki bahab le tres ni ki don bahab shaw school ki don bahab de bu school te ka poru kam da te thani baro te stang saus ni te what miss re kan mo te mo skendet sonang kaliang chongaro te karpat ki baro ki pai ba subawan ki bompat wan pai kemut wano namar satang si kendet sngi menta kadang ya sya ni po State Central Library te yo la sepi ong ba ngadang don kun namar dali page film long ndot biang ra cikayeng kali re hang dia po State Central pio bendiang haduh ni ha cinema ka best part kalong kuit nadu ka cikasyong nadu ka background te nadu ka film ru pinhun nadu nabar haduh po pinhun pa alpi one page ini film te wana berber ki bompat one page namar ba kadang ya sya entah po State Central Library te kacing tenar ru kalong hadu kata kulis bun Tinagta pidang dan project ni kuno na tahe. Irisa. Hoi te shen hi ka film jangar kan sa min apo biju silma hol shilong te ka film jangar te ki release apo biju silma hol shilong te ka bakerteng ka molin te tahi mo ko ba pichu krisyan yanga nagway ko pa por te nga kwar pin achi krisyan ke janga lada kami sa ka film jangar apo biju silma hol shilong ka bakerteng ka molin te ka teri tinggi patip ni sa pentipat namar ba idang penbiang dang sakit kini ke cidon kam jen ke film ya ubnai ting tikena ubnai Julai kamu next month hoi Irisa pa pidon bentane mah. Hawat nga don benta kini film ka side dan sama te ngiru ngila kwa ba ban yo ino e kani ka film nomor ba ngila long excited ba na ka story ro ka best nan ka jing shot jong ngiru film ma community hi pila da yo i ma ya ka tu ka jing shot ka teng jong abang ngashongkai yo aktor hi kam kan ma mo ya teng jong mai dia to ngi ba shot side teng nang gi kan mau teng ki step gi kan mau ki jing rai te tang ka tai tang mai ma ya ka ingi excited ya ka mulin molin mo
Yang baru aja settle nih, ker ke bami namar bala kecong-kecong tristom ta namar. Entah gila kecong-kecong tristom ko ay ban mi ta pi tristom na kawera long piko am ban siso to pitre. Long ngiyong ta gila yang kemudian gila tristom ko tungi ko age bakan siso mo. Ta kulo sibon, isa kindo pat. Kali